खुरमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरिबसिंग तराम नोक्चरी नसी मरुब पाउदा सही होगन मिता इम्फाल की तोआन मफम अनिदा बॉम पोखाइखे असोक अपंदी यहोद्रे लिन चिकपदा लाकन बंगमदना अदुब फिबमदा लैरुरबा मियोय अमा जेनिम्स हॉस्पिटल ना लेमना लायिंगदुना फानख्रे अमदी फेडरेशन ना करप्शन तौबदगी अर्जुन अवार्ड फंगदबनी हाइना वर्ल्ड टाइटल अहमलक फंगलबा ए बॉबीना फोंदोखरे हौजु पाउ संदोन पिजरी मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबी याउना तोआन बा मिनिस्टर MLA अमदी मियोय क्याना अनोब चाइलसिंग अनि तराग मरीना लाकपता याय प्रपोजल पीबा लोइखिबगी नोंगानबा सही होगु निमित्ता इम्फाल की तोआन मफम अनिदा सखंगदबसिंग बोमनी पोकाहनख्रे थौदोंसिंग दुंगसी अयुक पुंग मंगा मखाई ताबा मतमदा पिसुम थोंग अमदी अतोपा अमना अयुक पुंग तरुक तारमदाइदा सिंगजमई सापम लकाई तेखाउ पाता बोम अनि मथंग पोखाइखिबनी थौदोक अदुदा मी असो अपन अमता यावकिदे बोम अनि असि कनाना करिगिदमक्ता पोखाइहनखिबनो हाइबा जब साबा खंगमंगमद्री बोम पोखाइहनखिबगी मतंगदा लुप अमतनसु क्लेम तोरपा हौजुक फावगी ओनदि लेइद्री लिन चकपतगी लाकन बंगमदना अरुब फिबमदा लेइदुना खुदोंग थिबा थोलमगदोरबा मियोय अमा जेनिम्स हॉस्पिटल ना लेमना लायिंगदुना सादा मफुद्रागा मापन हेना फगन मंगमख्रे हिरमसगी मतंगदा रिपोर्ट अमा ममांग सही की दिसंबर की तांग तरुकता पुखरमबम ब्रोजेन कौबा सही कुंथ्रारोम सुरबा निंगथौखोंगदगी मियोय अमा ये थंगबा मखुता महू कनब लिन मखल अमा ओइरिबा खारौना चिकपदगी मरांग नकपा आर्मी की केम अमदा लायंगनब चलुबदा हिराक लेरमदबदगी रिम्स हॉस्पिटल दा लायकनखी हाइना ब्रोजेन की अपोक्पा मपाना ISTV न्यूज दा फोंदोरगली ब्रोजेन की अपोक्पा मपाना मखाताना फोंदोरकपदा माकी मचानुपासी रिम्स हॉस्पिटल दा एंटी स्नेक वेनम तरुक कापलब मतुंगदा फगलक्तबदगी मखाताना हिदाक कापनब हाइरुबदा रिम्स अथॉरिटी ना हिदाक लेत्रे हाइना खंगलकपदगी जेनिम्स हॉस्पिटल दा दिसंबर की तांग 9 दा लाक्तुना डॉक्टर ना कन्न होनबिबदगी माकी मचागी अनाब फिबम मसी मफुंग फाना फहनब ngamle हाइना फोंदोरके हेक यौरबदा साजी ओरे डॉक्टर नुपी याम हाइ कमनगाई मसंगने मा यौरपगा सर मा पुसिल हिदाक हान चेंसेलगा नरस नुपी हिंग पेशेंट नसमाना दु लुना चेलो कानु द ऑक्सीजन लेबा रम लाव हान पुसिन बि दोर सित थांगेले सर सा लागतना सिता सिदा ना अब याम लुरे असिबिदा पुसिलसे आशीरूम द पुसिलसे आशीरूम द पुसिले नमिनी हम शुद्धि मसासी खर फरब कांदा सेन दरकार से खितंग वाना सा भाई पुजरगा सा नंग जेंद्रसो अखोई इसामंग पैसा पुथोकने जेंजनी करी नंग दुयाम अहि तौगिसिबो हान पुक्सेन जाविबा मजे इसासी फजना अहि लाक्सना जेनिम्स हॉस्पिटल की मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड ओरिबा प्रोफेसर TS बिरेन फोंदोरकपदा अनावासी जेनिम्स हॉस्पिटल पुरकप मतमदा कैजुअलिटी की मेडिसिन ऑफिसर डॉक्टर अंगंबना अहानबा ओइना यामना कन्ना लायंगबगी थबक चथरब मतुंगदा एंटी स्नेक वेनम पुन्ना कुनग तरेट कापलब मतुंगदा ब्रोजेन की फिबम मसी फगलखिबनी मागना जेनिम्स हॉस्पिटल दा लाकप मतमदा यामना फिबम लुना लाखिबनी हाइके द पेशेंट पार्टी ने मासे आमदा कोई रिम्स चले अदगी रिम्स रबदुंग रिम्स द मोइना एंटी स्नेक वेनम की प्रॉब्लम खर लेरुना कोई दे रिक्वेशन दरकना कोई जेनिम्स की स्टोर लेजबदिना मदु था ट्रीटमेंट होगनी अदुबु मदुदा करम खरा कोई मतंग तंग चथबदि यारतदि मोइ कोइदा ओरे अदे कोइदा कोइगी जेनिम्स दा खाम ने कैजुअलिटी दा चंगा कैजुअलिटी कोइना दम इमीडिएटली होरगा मदम माइ फिमसे मकुसी सेलुलाइटिस तो वाइ पोम पोम पोमना कोइगी इसी लिन चेकबगी सेदा माइ महु से मखन मखन एक्शन दि पाले जरिबको इद एंटी स्नेक वेनम मतंग कापजदना आसे मथै पूरा रिकवर तो मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर KS लोकेश्वरना सटकी वचही लिसंगनी सुमना तरा हुमदोइदा लिन चिकपगी केस तरा निथोय जेनिम्स हॉस्पिटल ना लेमना लायंखरे मियामना करिगुंबा लिन चिकपगी थौदोक थेंगनरबदी जेनिम्स हॉस्पिटल लाकपिदुना हॉस्पिटल असिना लेमना पीरिबा लिन चिकपगी हिदाक सिंग लौबिदुना खुदोंग थिबा थोक्तनबा होनबियु हाइके होजी फाउदा कोई मी ट्राइन थेरों हंड्रेड 2013 सीरीज का कापरे स्नेक वेनम से मागी डोज की मतुना मोय कापी नि ले माई डोज की मतुना हुजिक सो कोई स्टॉक ता मोर देन 50 ले असे कोई जेनिम्स की सोसाइटी की प्रेसिडेंट कोई ऑनरेबल CM डायरेक्टर मैम सिकी मखा द कोई डायरेक्टर ता इंस्टीट्यूट सिबु अफबा मो ओरागा हेल्थ केयर सर्विस ता फगलंग नि नमता कोई ने कन्ना स्नेक वेनम सी कोई लाइफ सेविंग अमनी दिना कोई लौरगा थमजरी अमसुंग
सेवा पी कैमरामैन अजित शर्मा को लोइना पाउदम जरिब सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल भारत साना खोनबगी लमदा मिसंग मिखाई नायबगी चटनबी अमा लैबना सानरोय कया निंहन्नब फाउनरी बॉडी बिल्डर मसाना फेडरेशन करप्शन तौबदगी अर्जुन अवार्ड फंगदबनी हाइना वर्ल्ड टाइटल अहुमलक फंगख्रबा आरामबम बोबीना फंगदोखरे हिरमसकी मतांगदा पाउदम अमा लिलोंग सजिंग माइरेन खोंगदगी हौजिकना रेलवे दा सीनियर क्लार्क ओरिबा आरामबम बोबी नतना भारत तंगसी फावबा मसाना सिदा वर्ल्ड टाइटल अहुमलक सुना फंगबा सानारोय लेत्रि हाइरी मसाना सि पामजबदगी यामना कन्न होनदुना असिगुंबा स्टेज असि योरपनी महाखंदकता एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप दा गोल्ड मेडल लौख्रे हाइरदुना प्रोफेशन ओइना ngamiba makai masana si sanakigani haina ISTV news da phongdorki India da khwaidagi wangbe achievement jo ji hairobadi ai ni adu India da sunam laitabdi nati akoi note ispu khara na tawbi ba haidra ko ai ngasi bu Arjun Award mana recommend tawbidri Arjun Award sai natana thaga khwai achievement wangba mi da thaga damne do ai moi recommend tawbidi federation site su moi na ngon da adu ni sumbadi laitabdi nati adu ai gi di award pire or pidre ai gi se profession on lak ne isi gi games da ngaujo game ni na ai dilum sana kini moi na pire pare pidre pare help tawbidre pare adu ai si event si tha do pe ai ngami makai sana gi ai ngami bu record India da ai kwai highest record ne do hauji su highest record ni asigi hen by record tham gi ha gi ai wakhalo ne no ji lai jai sana gi भारत दी महाकना ख्वाइदगी सेनियर मोसु ओइरे हाइकी अतै लेबाक्तति चही यांकै gi mathakta fawba body building masana si shanari haibo wafam hongdoki haiji India gi most senior body builder ne hoji usis adu senior ga su angang sing snai se moi stage karam dai khong pai ra khoiram maga stage ka bu siki kano si jawai du manipur si khang di kari ai iram dam nungsi dabdi nate nungsi adu ga taiwan of dong ne tau tau ma si सोंग लिसिंग मा चमापन मरफुतरेतगी रेलवे द थबक तौदुना असम द लेरी असम गी मफम के आदा इज्जत तौबिदुना एक्सपोजर उठपदा लुपा लिसिंग यांखै दगी तादना फंगी हाइना बोबिन थमके मसिद सुनतना अतै कंट्री दसु सेटल तौननबा वाफम हाइरकप लेरे मणिपुर गी महूत सिंदुना चैंपियनशिप के थोकपै यारबसु रेलवे ना चिंजाक थाकलिबनिना मसिद उपाय लेते मपाल लेबाग ना फाव अचौब इथिल के पीबदा यामना नुंगाइबा फावी अदुबु मणिपुर दि मसिगी पुरा तायोनबदा ओइरी मरि लेनबो अथॉरिटी ना पुनिंग चंगबिदे एसोसिएशन के लेरी सिगी मनुंग दसु येंगसिनबा सिदाबा अमदि कलकपा कयाना मरम ओइदुना मियाम द लाना उननबो होने हाइबो वाफम नुंगाइतना फोंदोके इरम नमजे लाइनिंग दवदि नते लाइनिंग ai ngasi buta ai state sigi represent tawdi hedi kamai tawdi ai di relo na ai nong sinjak thai ai moi thabak sudana song moi gi thabak tawdana somna kamai lakani som da lakning na relo thado lai ai kai sani ai relo da laibogi na yangang no bi phase like tamandana ai hojiku sanaba ngami ai railway have department gi phangmaduna ne ngasi sana jai adu hai ba gi station lining da dina teba lining ya do lining ga su gyan ta do wa mi sing ta bi dre le ai kari ai adu ga asu yam sanaro ai moi da haja ba ga de kai je ai gi sigi 3 times world champion India da like 3 ni ta se na yam chau thong na haja ba su na se de adu ga 3 times world champion se India da Laitri, World Champion Yaure, Amuk Yaure, and your Tav Laitri. ISTV Pau Demok Boyaning Tausanguloina, now Ribbon Phillips, Lilong Sejing, Myren Kong. Tonu Pai Kuliki Lanjing Ratuna, Surosan Purgi, Zobang Community Hall, the Changa Pom Lodo Ladiba Kunja Sing, the Amukona Ching, Hawaii, Amadi China, Tanganapolum Sing, Mating Pikre. Amukogi President Dr. Y. Manina Luchingba Mihut Kangbu Amana, Garan Kulgi Luchingba Sing Su Unaduna, Kalup Anigi Marakta, Lainariba Bhaptana Basia Tubumatamda, Warishan Amapurak Pinanaba Puning Chingsinki. Hariba, Ukanaba Anise, within short period, Masi solution number Pubira, U have said, I could appeal now. With the concern of the civil organization working within the peripheral area of Chuchanpu, with the labor, my concern, Makogi. ID knowledge makoi cooperation yaudana amukona samna moy ada amukona mafam yit lakpada mayam na koi bu warmly welcome to biba ai koi receive to biba ada koi na kargum angam khara matit paguda mayam na harau na lobiba it is more than enough satisfied Khwaidagi wabasi potchagi mamal tang masini anu basahi lakpada Manipur Sakana potchagi mamal wangni basi hanthana mahona biu haina Thetagi masak naiba Padma Sri Ratan Thiam na phongdorli
हिरम खुदिंग दा वाट प्लेटर मणिपुर दा लेरिबा मिपुम खुदिंग मक नुंगाई याई फबा चौखटपा अमदी नुंगसी चानबा ओइरसनु हाइना रतन थियाम MLA Jokisan amadi atai mioi kyana ISTV News da phondok narakli phai ta ki hena wa basi pochei mamal tangkalak pam wa basi leitre pochei mamal tang basi dang di 2014 sina masi madi copy ro haina ai hainingi anoba chahi sina lakpada lamdam masida kunda leita riba ai punamaki punsida nungaiba yaikaba marangkaiba tangbuletaba aduga madugi mathakta hena chaukhatpa hena nungaiba puraksanu lamdamasi onthokna phagraba mathauna leiba ichang thaupa mapari mamom kaya pukulam damni aduna anoba chahi na lakpa stage da amuka hena lamdam masigi sakta nanaba kala da khangti sports da khangti science da khangti hiram khuding makta mithoi mihenba purakpa ngamnanaba aduga madugi lamjel atuda mangchin thananaba aina nijari no sahi 2014 singani gatra mari lakpada manipur da tariba tongan ba purukodimapu ayaki maiketagi yatham mongol pijari manipur sakhot pa manipur ama oiraktuna lairiba khundariba jati khudmak nuksinana communal harmony de laiba shanti oiba sakhotpa punam nusina laiba anobo sahi amo oshuna aina isor khurumjari anobo sahi 2014 lakpasida hapna nupi obisinchida paujelam tang pijaning bani how ki sahi sida nupi angangda miyot ni mayam am laikiba khuding makse nupi ekoi khakna solve to bangawdani haiba thajajaba inonda yamna sawna leijai aduna aikoi nupi singse gyan taminaba singda leiba tamda leiba punamak punjalaga wakhulon manana apago maigi da sanction minasi hogibada thokiba thogdokto lakadoriba anobo sahi sidadi laktabo oisanu apago leiba tangdu leitaba ama oirasanu haidna hakku papi pijara Manipur Police na state asida deploy tawriba atai security force ng kusam naduna lisingani tarahumdo gi manungda insurgent sing thengnabada sing thaningai oina mai paki hari Police Department ki PROS Gautam gi cherol amana lisingani tarahumdo da insurgent chatuka kungamapan phaki khud thonabada ohum siki chamaga yakhai manga surrender tawki khusukulai maripum doi nongai maru lisingamaga chohum kunthraga mari hand grenade chamaga yakhai RDX ama IED tara plastic explosive kilo mari makhai TNT tara explosive powder gram nipu amasung shell oil palak tara mari lising kun ganipan samga mari phumangari cover tawki sayasida toan balalo tarukka MOU sign tonaki nisab thinganaba khongjang da su chawna mai pakpa achievement amalaiki lising ni tarawum doi asida heroin kilo amaga gram chahum ganja kilogram lising ani chahum gram satruk manga kani kilogram nipu mapan gram satruk yangkai brown sugar gram mudrag ni toy SP capsule strip lising mapan jamaga kunthraga mari amasung capsule masingna lak ahum lising manga zatret mafudrag ni pan N10 tablet lising mari saripan nipu mapan cup syrup bottle lising ani humpu mari amasung liter mari makai sudro ephedrine kilogram samaga manga amphetamine tablet lising mga sama ni thoi ni hari tratruk suba lok sabha election da CPI Marxist Leninist Manipurna auto parliamentary constituency oina MP mirep thagalagni hari awon bakhunai ama purakna bahona bada khongthang si lokhat pani haina CPI Marxist Leninist Manipur State Council gi cherol amana khangalakli ano sai lakpa sidalum sigi hogalak liba naha singbu masama uphaba amade tinjang kajang daba amam ohna ba pandam danga sei cherau sing makhong daliba ima iben singna cherau sing mathakta walking cheliba miu singda asathak sing yan thokre
saruk yarambi ima amana phongdorokpada nisana lahalnaba ngasigi manipur khunai asida nisadagi lapna leiduna haksang phana thamnanaba padamda sajal tawriba mi sumbu puning thawat poina thoromasi pangthokpani anobo chahina lakpa khudingi cherau ching makhongda kundari ba jati khudimaki ima ben singna punsinduna thoromasi pangthokduna lakli hari Sri Satya Sai Seva Center Manipur Rapti Mamangalikai na sinduna thama chupna satharakpa Sri Satya Sai Bawagi Home Jagya Loshin Bagi Thorom Amadi Anoba Chahi Lakpagi Thorom Center Asida Pangthokre Thorom Mari Lenana Bhakta Singna Jagya Amadi Sai Bhajan Saki Sai Bhakta E Ibul Sharmana Jagya Asi Pangthokpagi Maru Iba Pandamdi Lebaki Chokot Papuraknanaba Ing Tapa Santi Leba Kunai Amadi Amagam Nuksi Sanaba Purakna Pangthokpani Haki Madam Makatana Mipung Kudimung Nampum Masda Lakpiduna Bhagawan Sai Babu Darshan Tobiduna Mahaki Thauzal Phangbiu Hainasu Phongdoraki Matang mapokta bawan oina lembir kadaba si Prem Sai Baba ki Manipurda lembir ana dilongta kan jaiga si pahu chapni Imphalis district ki manung chaliba Jiribam subdivision asi haukiba chahi singa yengnarubada lisingani tarahumdoi asi shanti oikhi hari aikhogi jiri paumi Romeo Moyang Themna District Administration Amadi Jiri Police ki pau paladuna hai lisingani tarar ke nithoi tadi police case marfudraga manga register tauki adu lisingani tarahumdoi da case humpu manga khak register tauki masigi manungda nipu marina FIR dispose tawraga anina charge thangaki amarom da jiribam phaur game phalom da punna foreigner humpu humdoi rom changlaki aduga chesang sudaba foreigner chanipan marfu ma panlom halanki hari Social Awareness Service Organization Sasogi Kungo Humdoilak Suba Anniversary ki Thoromgasi Organization National Shinduna Masigi Langon Lebo Office ta Pangthokre Thoromoda Mask Deputy Director Dr. Samzai Zanimski ART gi former Nodal Officer Dr. K. S. Priyakumar Amadi Manipur University Anthropologist Department Sigi Associate Professor Dr. M.C. Arun Senior Journalist Yengom Arun Amadi Sasogi President K. Bridget Nathu Mitung Sinwan Saryaki Wanga Kibasingna Saswasi Kudong Tiba Kaya Mayuk Narabasu NGO Singi Marakta Thamoi Singna Tabak Toba Kangmuni SIB Awareness Ki Matang da Palladuna SIB gi message pibada forum adugi matungina pihaningi natrabadi maduna miyam da lana lamjing da machak ama oikiba yai drug sababu oiro SIB ga sago naduna hingliba mibu oiro MSM bu oiro makoibu society asigi miyoi amani haina chapchana lobigidabani haiki Dr. Samjana Phongdo kibada max asi matam amadadi pressure mayamna thabak tawbada warami adubu hojikti afaba achumba maikeda thabak tawbangamle thabak phajana tawsi hairabadi nungsi wahi wata sizinaduna tomina bachangi damka tawrga thabak tawbuna karaba purapangamloi amaromda NGO singna Saso Care Foundation amadi MNP Plus ahumasi punna thabak tominarbadi hena khumang chawsin mangamgani aduna ahumasi punna appeal tawbagalona hojik leriba H policy matamga chanadrabana anoba amuk shamdokpa darkar oire phongdoki 50% of the Manipur population leba Imphal area sida di noyum sungjan no aduragadi akoi any program tawda noyum gi wata dana tawro haidna ai chakhragadi khangre ai learning area adumana community no pigibni adana kam kuina how long I will stay also I do not know Kam kuina lete ki kine su khangde ado aina lerige di NGO home se ko sasone MNP Plus ne care foundation ne ai ngasi ki platform si log jara noi ki chi function ni am ju sida le request of jari community ko na khandi ragati collective oina tawse koi mache tawgumsi Anobu sahili singani taraga marina lakpagi harau nungai ba phongdoktuna United Committee Manipurna Senapati District ki Wakham Kendra ki manung chanba Lizam lok tangkhul Kulgi Paza Singda Kambal Water Storage Tank Amadi Sujak Maru Pikre Tormaduda UCM ki President Nabachandra Vice President Chandramani General Secretary Joy Chandra Amadi Lizam Loki Headman Pastor MB Ungringam na Saru Yaki President Nabachandra na Hakibada Bapalam ki learning la shon laure haiduna lamdo masagi ipa ipu singna chalamba learning loan lichat chajat chanabi amadina thadok haibase phabanate ipa ipu singna thambira mamal jamla balan singak tuna thambag lonena nukshi sanana hingminna mathau tai haki manipur kumari puru sing si sanana awama tarakada sangamina ba mangamina ba haramai gi adum thorum sinda haramai na adum ba thorum adu sangamina ba tona tona hiram ke ata amana amana mathe pamen sisana hinda mai basa natna aku future lete
अनोब चाही लिसिंग अनि तराग मरीना लाकपदा लमदम असदा खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगान बा फुरुप खुदिमकी मफमदा देसामना या प्रपोजल पिरकली लोबसगी प्रेसिडेंट वांगमयुम इस्लाउदिनगी चेरोल अमना सुफम नोफम लेत्रबा चौखटपगी ममी सामलक लमदम असना ngasi malemgi chaukat lamjenda saru yaba ngamgadaba amatangairaba pambaidi aikogi kangkhong saraba education ki kalon asibu primary thak tagi chumthok padana oigani hana de samna lawi asugumba education ta awan purak pahaiba silamdam asida khunda minariba mi khudimungna hona minaraba matum tata oithokani ano chai lisingani tara mari asidadi khunai asigi yalin saru odiba education asibu achuma kalon da purak nanaba isa isagi ojaba kaya thadokuna aikoi khudimagi tophudraba thodangni khandana hona minaba mathau tare hana phondokli Dr. Ragini Kesam iba post-colonial trend women's issues and a search for identity of novel of Gita Hariharan haiba lyric ama MDU da release tokre Thomasda Art and Culture gi Commissioner Dr. R. Kinimai Nahul Sahitya Committee Samiti gi Hanagi President L. Joy Chandra Sarugaki Dr. says Silara Manina lyric asigi matanga masaktaki R. Kinimai na naha odiba Ragini na nupi singi issue yauna putur uliba lyric asina miyamda karaba pirgani haki Kesampat amasung Bisnupur gi Chandrapur mamangalikai da thokiba tongan ba gari accident gi thodokta miyoi ani laikidre Kesampat ta thokiba thodokta laikidaba miyoi adudi Songtham Jodha Sahi Kuntra apokpa laikidaba Buddha Kesampat lemazam laikai digini Bisnupur ki thodokta laikidaba miyoi aduna Salam Chan Sahi Kundamari apokpa laikidaba mani Chandrapur mamangalikai digini yung manungdagi phangba pauda laikidaba Chandana maki mamanaba amagulona ngarang numidang pung nipan makharom tabada lambida khona chalingeda miyoi hum tongdura lakpa motorcycle amana thomjil lakpada kokta thina soktuna lakana bangamdana lekidabani lekidaba miyoi animak rims kmokta postmortem tawkhrai MLA Nanda Kumarna local area development fund amadi miyam gi matenga loinena lupa lak ani makharom sangna uripok ni thokongjom lakai de semgaliba samudon park ki phibam MLA masana ngasi yang sinkre pak asida pangthoki bachama thorom amada Mount Everest karu rabi ningthozam Vidyapati Mon Puyam sa susar uyaki pak asida Spidernet Burma Bridge merry go round amari tunnel sea shon sing semgali MLA na hojiki matamda lam lerak tabana sana pham leitabagi awaba kaya mayuk nari hawli bangang sing pak ta sanhanduna masama upana thamdana ba pandamda pak ase samgat pani haki kanana ba khonuna ba mapham ningse lekshan laktaba adar masi yang darkar pa ngai yum de sum kan pain ta un ler de non pigeli kai sum ta lerak tre adana yang darkar ro se masi ba wakhal sidagi mayam na hybrid legi ai su masi local area development plan is a part of development ni hydra masi ta thadale Sarip ki asib haksang January gi ani phawgi ayuk pung tarama thoi phawgi manungda imung manungna lawdrabadi ain gi matung ina aroba mathau mangam pangthok lagani haina mari lenaba police ki cherol aman hari hojik makhata na sanabgi pawlo bisi sanabgi paw pijari District Sports Association Kakching gi makhada Sena Athlete Organization Kakching na sinduna Kakching wari Kujampat Playground da January manga dagi sathagadaba sahi taratru makagi no pamasa singi district level football tournament tramanga suba Sena Cup ki match conduct tawnana ba official taramatoi DS Kakching law thokre Muscle Spices ki proprietor 3S Rakesh ki laikidraba apokpagi mingda sponsor tawduna lalambung takhilambam lekai youth development organization na sinduna organization asigi ground tha amachukna sathagadaba football coaching camp ngasi su chathari lisingani traumdo gi December kulumdo gi lisingani taraga mari gi January kungini thoi phaw chathagadaba camp asida pikli bangang nupi masa yang khairom na saruk yari camp asida AFCB amadi C license phanglaba coach ahumna akanama ongna takpi tambiri organization asigi secretary Elangbam Joy Kumar na phongdo kibada pikli bangang singda grassroots level dagi shana khonabana kanaba piriba sing amadi laina tina chendra masama upana laina bagi pandamda coaching camp ase chathabani mar makatan hakibada coaching ase chai asidagi leptana pangthokani habu wafam phongdoki nisan pusana hat leba lamdam sida tarigba nisan sa sadana yang kajin dana hingba anu bagi diri amdo ngang sing leptasun haina sana pangthok hojik ngasin no magi oikiba ai ngasagi paw pijari ICAR lampel patagi phangba pawgi matungina ngasigi khwaidagi sakiba si Celsius degree 19.9 oiki aduga khwaidagi ingmana Celsius degree ani dasmik taret oiki
नुक्सते यावबसिंग मनि चांग अयुक्ता सादा मरिफुद्रागा मरी ओइखी अदुगा नुमिनुंग मतुंगा सादनि फुमंगा ओइखी ngasi nong chukide losilak pada maru ba pau amukana pizari sahi hawuna mitta imphal gi tongan mafam anida bom ani pokhai khe asok apandi ya hongdre linna chik pada lakana bangam dana aru phibam da leiru raba mioi ama janems hospital na lem da layong dana phan khe amadi federation na corruption tobadagi arjuna award phangdabani haina world title ahum lak phangkhaba e bobina phongdokre ISTB की पाव में ताबिर बसिंग अनुबसही की या फमगोल पिजाबगलोरेना अमुकन कोंजर